Ai, koe ara, e hika mā, ko te iri, ko te urunga tū, ko te urunga pai, ko te urunga mā tika tika, ko te urunga mā rangaranga. E hika mā matike maranga, nau mai haere mai. Ki tēnei hōtaka e kia nei, koe ke Panuku. Ko te Aorere Pewhairangi tōku ingoa, ākai tōku taha. Hei hoa whakataki, i tēnei hōtaka, ko D'Angelo Martin, e hoa tēnā rā koe. Tēnā koe e karaoti rā, e te motu whānui e mā takitaki ana i tēnei terenga, kia kitea ko wainga tino kai tākaro kēmu, oroto i te ao Māori. I nāia nei kia tahuri ake tātou ki te tūtaki atu, ki ngā kai whakataitai. Ai, kia tūtaki atu tātou ki te kai whakataetai tuatahi. Mauri ora kia tātou te iwi, ko te irimana piau toru taku ingoa. He uri tēnei noroto mai o tauranga mōna te whānau āpanui. Ai, mihi ana kia tātou katoa, kia ora. Ko taku ingoa kēmu ko atua, te take i whiria au i tērā ingoa. I te kaha whakaroa au hea tētai ingoa pai, ko tētahi kupu matua roto i te ao kēmu, ko te God. Nō reira, i whakamauritia i tērā, i tuhingia te A, te rua, te W me te A. I tēnei wā tonu, ko ngā kēmu pera i te Valorant, Warzone, koe rā ku tino kēmu. Taku tino kēmu, te kēmu kotai, ka hoki ngā mahara ki Call of Duty, Black Ops 2, koe rā taku tino. Timatau ki te tākaro i ngā kēmu, pea 5-6 aku tau. I haere au ki te whare o taku matua keke i aia tētai pureitei hanga tuatahi. Koira te wā tuatahi i pāau ki ngā kēmu. E mai reira, tainua ki tēnei wā, ka kaha tonu au ki te purei i ngā kēmu. Ko te take matua, ko auri au ki tēnei o ngā whakataetai eke Panuku. Ko te kaupapa, kia whakatairanga, kia whakarauora i tō tātou nei reo. Kia wepua i ngā tau o e rātu o ngā kai tākoro, koira te mea nui hoki ki ahau. Ako anei ka kite. Kāti ko tā tātou tangata tuarua no te iwi humārie katoa o te ao. Tēnā tātou i te iwi, ko Peter Miringa tōku ingoa. I'm from the mighty East Coast, Gisborne, Ngāti Porou, te whanau Apanui. Yeah, grew up in Auckland, north side of the bridge. My gamer tag is Psych1, Psych1 or Psych. I'm starting back from way back, bro. Street Fighter has to be one of my favorite games, bro. Now I just jam Madden, NFL, NBA2K. You know, I'm not gonna say I'm like the best, but I can play. My main intention is obviously to win. You know, I wanna win. I'm gonna win. You know, I don't see much competition out there. You know, I've been gaming all my life, and I actually think that, you know, I'm probably the best here. I'm gonna be Eke Panuku champion. Come through. Morena whatukura mā. Tēnā nau mai hakatau mai ki tēnei kaupapa e kia nei. Eke Panuku! E ki te rā ko wai ngā tino kai tākoro kēmu o roto i te ao Māori. And apparently, ko koutou tērā. Hoi no, kei roto i tō ringa, he pātara wai. Ki raro iho i te pātara wai, he nama. Tuhia taua nama ki te rai. Arā, ko te kēmu, ka tākoro hia e koutou. Ko NBA2K 22. Nā tō koutou nei wai mari e. Mea koe tērā tētai o ngā kai hakataitai. Me oma koutou. Me hoki ki te kāinga. Me hoki ki te kāinga. Kati. I nā nei ka haka mārama, i ngā haka mārama mo te kēmura, nā reira, are taringa mai. Ko te toa o te whakataetai NFT ka whakawhiwhia ki tētahi NFT motuhake. Ko ngā wero NFT katoa, herere kē. No reira kaore ngā kai whakataetai e mōhio he aha te aha mo te roanga o te whakataetai. He wā tōna ka whai hua, he wā hoki tōna ka whai piro.
Me te ahatu anō he NFT ki atu ka tukuna ki te kai whakataetai ū katoa ki te reo Māori. Nā reira, whatukurama, hoi nei te wero tuatahi mo te NFT. Nā reira, kia hikaka, kia manawa nui, he wā tēnei kia haka mahana, a ia koutou anō, kia whakangungu i a koutou anō mo te tākoro i te NBA. Ka kite anō koutou ki te taiwhanga hakataitai. Oeke Panuku. Lady Ora Brothers. Hey. Oh, tia brother. Rangi huna. Ai, karani una tōku inga. Iri. Ko iri, ne? Tēnā koe te wana ina. Whē ana. Hai, ki te ahua nene, nā te mei rere au irina i te wakarerera ni. Ia. Engari, kua hi te mana, kua hi te ihi, ki te mauri mai ki tō tātou nei, mahi i te rane. Pēa koe? Nā, pai ana. He au whakaro mo te kēmu. Te kēmu. Te wero. NFT. Wā, tino rawe e rā mai nera, te cryptocurrency. Ia. Ai, tino pai te rā wakaro, engari, pēa o wakaro. Kare au mo te toki mo te NBA2K, engari ka ngana. Ko prakatihi koe e tahi o nā pūkenga mo tērā kēmu. Kare kau, engari, engari mātea i te ngana ei. Ai, ka anga te titiro mai te ūranga o te rā ki te tōnga o te rā. Ko rangi huna tēnei, he uri au no nā rua i ne rangi. Karawhio mai tēnei kaupapa, kia tūpato tamamā, ki te mauria mai au te ahi. Tūitsa! Kia oku tino kēmu, ko ngā kēmu e mahi ana i ngā pū. Nā ara whaipū, mera rātu mea, te pakanga o te pō, te Warzone, te Rebirth. Tino koera kēmu kia hau, ko te take ka purei au i nā, o tākoro ana i nā kēmu, ki te tākoro i te taho aku nei iramutu me oku wānau e tino teina tonu ana. Me ki ngā paunamu o tō tātou nei iwi. Ai. E me marana au e te wā e tamariki ana e ka patu tōku mama i tōku nei upoko nā te mei te tākoro i nā kēmu i ara. Ai, taino i te wā e te kauoku taupia. Ai, te Super Nintendo 64 me ki. Ko tōku kēmu tuatahi, ko te Super Mario Brothers. Ka taia koe, ki runga rā hoki a Luigi, me Yoshi. Ai, ko tērā te kēmu tuatahi e tino huakina oku karu ki tēnei ātea o te tākoro i o mātou nei kēmu. Ko te take ko tā mai au ki ike Panuku, ki te kite i o rātou nei mahi me pēhea te waka haere o rātou nei kēmu me te reo Māori i roto i tēnei ātea. Kia taia au ki te waka hoki ki tōku iwi mō mātou nei raukawa o mātou paunamu o nā ruahine. Kei te whakamātau i ngā pūkenga poi tūkohu o ngā kai whakataetai. He tākaro taumā takitaki i ngā tiriti te mahi. Ai ko NBA2K te tākaro ko te tuatahi ki te rua te kaumātahi. Ko te kai tākaro iti katoa āna piro ka tukuna ki te manga pai tū pai hinga. Ko te kai tākaro he nui katoa te āputa piro ka riro māna hei tūtohu i te tangata ka tai atu ki taua manga rā hei hoariri mōna. Ai, arā te kōrero, he iti te kupu, he nui te kōrero. Tēnā rā tātou, ko Tāwira tōku ingoa, te kaumai iwa oku tau, i kuraina au i Ruamata, i te wānei, kei te mahi au ki te whare hauora o Profiles, he uri tēnei no tūhoi te arawa anō hoki. Ko taku ingoa kēmu, ko Tūtāne tai, he tāpiri taku ingoa, Tāwira, me ki te ingoa o Tūtāne kai, ara ko Tūtāne tai. I te wānei, ko taku tino kēmu te Rugby League Live 4, ko te NBA2K anō hoki. Ko toku whāinga mo te rānei, he atua i te section NBA2K, ia mātou e whakamahana ana, kāre i te nuinga i ngā pūkenga dribbles, no reira koera pēr taku strength. Tau ana te kuaka ki te tāhuna o te taiwhanga hakataitai, Oeke Panuku. Nā koe nei te wero NFT ki tuatahi, arā ko te kēmu mo tēnei rangi, ko NBA 2K22. Mātua rā ko te whānga kia kitea kōai ngā tino kai hupa, kōai ngā kai hupe. Ko ake nei, ka kite. Tamarama, kia rite mai. 3, 2, 1,
Panuku. Ai, e hika mā, ko noho mai ngā kai whakataetai ki o rātou tūru, ko hāneanea te noho, ko rite mai ki te tākaro i tēnei kēmu poi tūkohu, te NBA2K me te aha. Ko te momo, he momo o te tiriti, arā, ko Taylor e tuki atu ana ki a mōrehu, ka ki te ake tātou ko Dominic tēnei, e tuki ana ki a moko. Ko ku whakaaro tuatahi, ko Tirimana, nā te mea ko ia tētahi streamer. And he Pewhairangi e tahi o ngā streamers, e tino a teitei rau o ngā rātou au whiako. Ai, ka ki te ake tātou i a taranaki maunga, ko rangihuna tērā e tākaro ana ki a Jermaine, ko Kobe Bryant, ki a Magic Johnson. Tāpapa ana, takoto ana tērā karawhiunga. Ki te ake ko Peter tēnei e pahupahu ana ki a te irimana. Whai mai e te iwi ka ki te pēhea te haere o enei nanakia. Tēnā kōrua peana. Tino wera tēnei tangata. He atua. Ai, tika ana. Kia kahara. Pēhea ngā piropiro, how you feeling, Chief? Pano, easy mahi, ne? Kei te aro pū rātou ki te kēmu, nā reira. Kia kahara. Alright, so I was paired up with Taiwira, and yeah, it got real competitive straight away because we both wanted to win. But yeah, at the end, it came. You taking the dub, so it was cool. Up to, sweaty hands or what? Ai, ki te toa hau, brother. Oh, cuss, it's 12-7. Koe rā te mea nui. Koe nei te hakataitai o ngā kaiwāwāhi, nā reira. Kuru raki. Ai, kai e tita ki te kai e tita, me te aha kei te wera. Te papa whakataetai i tēnei nā e haupārua ana ngā tatau, te kaumā rima ki te kaumā whā i nāenei. Ai, kua tuohu te māhuna o ētahi, e te ki te tātau i ētahi āputa e tipu ana i waenga nui i ngā kai whakataetai. Ai, kei te tuku atu a Peter i tana hoariri ki te kauhanga pai tū pai hinga me te aha. Hau kere tia ana. Ai, pirio i te taho o Jermaine. E ātāhua tōna wairua, tōna hiahia ki te mahi enei mahi i āhua haere nāori au ki aia nā te mea e tino hau tēnei kēmu a te 2K. Ai, kata maha māua. Ai, kua e maha ko hiki te wairua, ke hari me te koe i roto i o mātou wairua, i tō mātou nei hononga piringa i reira. I need something. With some water. With some water. I need something. That was freaky. I'd hate to know what the other schools were. Straight up. Kātahi te whakataetai hei huaki i tā tātou wero NFT tuatahi. Hei tāku i mua rā ko tahi anake te toa no reira he tokomaha ka hinga ka ruia. Nā reira e kara mākua ea te wero NFT tuatahi, arā ka mōhio mai mātou ko wai i toa, o tira ko wai i hinga. O te toa mo tēnei wero tuatahi, hikurangi. Pēhea, Chief. Pai. Nā reira i tēnei wā, ke te tauihu o te waka mo tēnei hakataitai. How does that feel? Feels pretty good. Just to know that I'm not getting kicked out the first day. Nā ko te tangata i hinga, ko Taiwera. Pēhea, Chief. Karagau kupu. Nā runga i te mōhio ko koe te toa mo tēnei wero, pēhea koe te mana, a te kōwhiri ko wai atu, ka wero i a Taiwera i te tukinga pai tū pai hinga. The person that I want to take to eliminations, reason is because I've heard they've been practicing a lot of the games and I just feel like they'll be a threat to the later seasons. The person I'm going to take to eliminations to face off with Taiwira will be Peter. So I won the NFT challenge and the other thing I had to do was nominate someone to go into the elimination rounds. And yeah, so I picked Peter because I thought he would have been a tough contestant to face against. It's not something that I like to do, but
you know, it's the game. You play the game, you lose some, and you have, no, luckily I won, so. Piro. Pehea, Chief. Well, it is what it is. Arite koe ki roto I te tukinga pai tū pai hinga. Are you ready in the elimination round? Oh yeah, I'm ready. I mean, I won. Calling me up like this is, all right then, let's go. Yeah, well, I'm feeling a little bit disappointed. But you know, like the bro said, he thought I was a threat, so got me out of there, you know, pretty fast. I won my first game. I won the first round, so I'm like, why am I being put on the chopping board? Like straight away. I'm like, well, what's up with this, bro? So yeah, I mean, a bit disappointed, but can't say that I'm really surprised. Hei te rongo I te wairua haka taitai e te iwi. I tēnei wā e karamā ka huri atu ki te taiwhanga pai tū pai hinga. Mō eke Panuku! Ai, kāti, e hika mā, ko eke nei tātou ki te wāhanga e kia nei ko pai tū, pai hinga. Kei roto anō I te ingoa tōna whakamāramatanga arā ki te toa, ka pai tū. Ki te pai hinga, e hoki ana tētahi o te tokorua nei ki te kāinga, e hika ka tīmata ki a koe taiwera, e pehe ana o piro. Ki te pai au, irakati. Ai, e hika mā, e hara tēnei tangata I te tangata waha pakaru. Engari a koe nei ki te ai tātou me mea he tangata upoko pakaru. Heoi, pira e hoa, e hinga koe I te ringa kaha o tēnei mea te NF tiki. Bit of a stab in the back, bro. Yeah, I'm a tad disappointed, but I'm not surprised. Why do you think Hikurangi chose you? Well, the bro said that I'd be a future threat, and strategically I think it's a good move on the bro's behalf. Yeah, it is what it is. Ai. Yeah. Tēnā rā koe, o tira, tēnā kōrua ka mutu ngā pahu, tēnā kia noho atu kōrua, tēnā kia titiroa ke tātai. Kāti e hika mā ko te tukinga pai tū pai hinga ka tīmata I te 5, 4, 3, 2, 1, karawhiua. Ai, kāti e hika mā, te āhua nei kua tīmata, kua kōwhiri a ngā kai tākaro kai te taha maui, me ngā Lakers ko Kobe Bryant, tērā e whakahaere hia ana e taiwera me te aha kua kōwhiria e pira tētahi hoareru pairau atu mō Kobe Bryant arā ko Michael Jordan. Ki konei pēr whakatau atu ai tātou, ko ai rā te tino nane koti o ngā nane koti me te aha e kuru topa tā Kobe hei tīmata. Lia mai. Peter, I'm seeing you have a Lakers cap on. What's the go there? I represent both. Ai, ka kitea ke tātou. Michael Jordan tērā, he kuru uaua. Even under pressure. Ai, rawe, te hopu anō a Kobe I te pōro, me te aha ka whakahoki a tērā. Ia Michael Jordan, kai prāua noiho me te aha, kei te whakahihi noiho a pira I tēnei wā. E ara te whakautu, tino tau utu te kaua o tēnei marae. Hoki atu. Ai, e te pinga haere. A Kobe I te pōro me te aha e kuru topa anō. Kia mohi o mai koutou e hika mā ko te tuatahi ki te rua te kaumātahi. Anei anō, a Michael Jordan. Tihi. E whero. Ngana ia. Te whirinaki atu. Oh, way off. Maybe I deserve Stevie to be. Wonder. Stevie Wonder. Maybe I deserve to be in the C-Day. Get him. Come on. Ai, paitana. Pai te ārai a Michael Jordan me te apa whānako ia. Ai, he kuru topa anō nā Michael Jordan. Me te aha e mira noiho ana a Kobe. Ia Jordan, me te aha koera hoki te kōrero I ngā hītoria. O ia te carbon copy o Michael Jordan. Ai, e hika mā ko eke tātou,
Te kaumaiwa ki te kaumaiwa mo te toa. Kaore i tutuki, he oi kua hoki anō kia Brian te poro. E kite ake tātou, he ahara tātou wera. Te ahua nei, kua kākāriki tītere ana. Me te aha, ko taiwera tō tātou toa i tēnei wāhanga o te pai tū pai hinga. So at the start, it was actually neck and neck all the way through. And then at the end, I had just gotten lucky enough to get the last shot in. Oh, well, if anything, I'm still not relieved, eh? This is a whakataetae, and you can't be relieved until it's over. Well, koe rā aku whakaaro. Ai, ka tukuna kōrua kia hariru i a kōrua anō, taiwera. E pehe ana ngā piro, bro. Ia tāua e kōrero ana i mua, i pakurukahu ai. I mataku au, i te timatanga. Engari, i nāenei kua pai haere aroto. Ai, ka pai, e hoa ahakoa o rūkahu kei te noho tonu mai koe, no reira ka tukuna koe ki waho. Peter, that's us, brother. Let's hit the couch. Bro, what happened? Talk us through it, man. Oh, well, I didn't come out with the dub. Obviously, the dub that mattered. Man, talked up a big game. But yeah, the boy came out with the dub in the end. Quite disappointed, to tell you the truth. I don't think I got to showcase my full abilities, but you know, it is what it is. E hoa, the other players saw you as a threat, and is being too good sometimes a bad thing? Bro, I think in this case, yes. I won my first round, you know, so when I got called out, you know, for the elimination round, I was a bit like, hey, you know? So yeah, you know, put all my eggs in one basket, bro, and I didn't come out with the omelette this time. E hoa, you went for the omelette, but you come out with the scrambled eggs with a little bit of shell in there. Engari, e hoa, e mihi ana ki a koe, i mātaki mai, i whakatata mai, i tākaro mai tā tātou hōtaka. E mihi ana hoki ki a koutou kei ngā pākainga o te motu. I kaikanohi mai ki tā tātou hōtaka, i mua i tā tātou whakakapi ake i te rangi nei. Tēnā kia tirohia e tātou ngā aupiki me ngā aukake o ngā wiki e haere ake nei, arā ko ngā whiringa toa whakaihuaka. Kei wareware ko te whiringa toaka tū hei te pōmere te rua te kaumā iwa o hūrai hei te whitu karaka ki Twitch. Toro atu ki tā mātou pai āhua ki Arataua mō ngā tai pito pito.